Hei Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar to sil munsangi Ministry of Home Affairs MHA chuan Mizoram Myanmar ral tlan omte biometric data lak saktura sarkar aron shiatir chutun thleng po se ni chungin shiatir na aron pele ri lo lungle khopui bul sang chal kona nimin khan check a petrol phur plastic burada kanga mi pani hliamin chakhi akang chhne hle Prime Minister Narendra Modi an dan chu India namkai shwai tu bulpui berani thu asoi Ministry of Home Affairs MHA chuan Mizoram Myanmar ral tlan omte biometric data lak saktura sarkar ron shiatir chu tun thleng po se ni chungin po seibel ani re lo sarkar ma sa MNF sarkar lai khan MHA hian Mizoram Myanmar ral tlan omte an mitnau te thla a an kut zithla lavek turin Mizoram sarkar ron nora sarkar khan in thlana nei to chuan lamin ti ri lo turin Council of Ministers chuko min tuthlok nan siama Assembly le Lok Sabha in thlan pui azo nuwa po biometric data la khom hun hi komin December thla thleng hian MHA chuan pot seita a tuna hian December thla chu top tori ma se thule hla thar engma ala oron nei le lo ni in Home Department ho tu te chuan an soi Home Department ho tu ten an soi dan chuan MHA in biometric enrollment ti na tur form an ron thon hi adik lova Ramdangin India Ramachanga thon kir tur te chinchiana form ron thona hei hi aman theilo wangin siam thatura tin ni a aron thon non le po hetiang thau hi ani wangin siam thale tura cha tin an thon thale a anaron chan le rilo wangin an ngoi tlangta ani kumin kumbul lamkhan Union Home Minister Amit Shah chuan Chief Minister Puladom Hnena Myanmar rama muan hluan tling om ma chuan ral tlan te hotir ani lo tur thulo soi to a tunai khan Myanmar le Bangladesh ral tlan te le Manipur changa run tlan chhia te tan bu 5 metric ton sangkhat zathum sumsari le pa ku chuang chengwai bel chenga man a thlona sem tur ron pe a sem mek zerani Disaster Management and Rehabilitation Department sin chhia dan nung bera Mizoram Myanmar ral tlan omza thi atlem ve she chungin mi singthum sang ni zasari somkwale palin lo ommeka masala ma khan an mimal chanchin biometric data lak vek ani to a choba ka identity card po siam vek ani to a ral tlan sing thum sang ni zasari somkwale palizinga sing khat pani hi mi pa ani a sing khat zathum somli meichani in sing khat sang ni zadi somngale pani hi no pangan ni a anjinga sing khat sang rukzare somkwale pani te district pasari a relief camp za somni pe pasari an oma mi sing khat sanga zakwa pani te ro chu relief camp pona an om thung ani Larsap Kalchuak Tour Dr. Hari Babu Kambam Pati Chufa in Hian Rash Bhavan Darbar Hola Thla Ani Don Rash Bhavan Achanga Tudon Danin Larsap Kalchuak Tour Rivo in Chunu Dar Thum Hian Darbar Hola Rash Bhavan Thok Official Tinan Thanga Sorkar in Thla na hun ero chu Aizawl chwasan ni kumthar January ni khian bat sai ni anga January ni thum khian Odisha khopui Bhubaneswar Rash Bhavan a thutiam tira Estate Larsap ni tur laklo tur ro manani Mizoram Larsap thar tur General Vijay Kumar Singh lo cho hun tur le thutiam ron la khun tur ela chiang lova voin lama chona chian the to be se ni a voin hian Chief Secretary Pukeli Rameno Hovin official poimo ten Larsap Kalchuak tur official thla dan tur le athar thutiam tir laklu dan turis ansoi hodoni athudon ani ponto chin angin Odisha Larsap Ragabardar Das Banna President Draupadi Murmu in a pomta ka wangin thole ni kalta tlaya khan state 10 khatlar sap te omna 6 soyani a Mizoram Larsap tharatan ruat General Vijay Kumar Singh hi India ram sipailar ber sumni le palina ni a India Army atanga chol nuwa politics aluta kumsang ni sompali le sang ni sompa kwalok sabha in thlanpuya te khan BJP tiketa dingin Gajiabad Uttar Pradesh atanga thlantlina a Prime Minister Pun Narendra Modi kai shwai tam khatna khan Minister of State for External Affairs Minister of State Independent Charge for Donor le Minister of State for Statistics and Program Implementation te achela atam ni na khan Minister of State for Road Transport and Highways le Civil Aviation te alauchel to bok ani Lunglei khopui bulsang chal kona nimin khan check a petrol phur plastic burada akanga mi pani hliamin chakhi akang chene hle nimin chu nu dar som pani vel khan frang chal kon le TNT in kara truck MZ02B5574 plastic bur soma
petrol thun dalu to chu akanga chakhal tu le handyman in hliam te nawan twara damdoina shwayani thudon neina soidanin petrol hi longtlai lampana kalni in plastic barrel pola thunin chaka hian barrel som apura barrel pakhata hian liter zani somni vel zela lengani driver le handyman po in hliam te naw twarin an kanga damdoina shwayani motor nei tu hi pulian siam ani a akhal tu hi pulal muan kimani in handyman hilal cross thangani a petrol hi Myanmar lama shaltura phur pheitum ni arin ani Sarkarin hun puiwak vet ta halpale halmoi khapna konga waimele police tetang kopin mi puite ne na ngen na le shati na kongshang shangin an kalpui meka Aizawl district noya police station shang te chuan khapna thu pe ki bozuin thei top so in halpale halmoi zuarle kol dapnan thok meka dor kudam le lir thei shang te check chin ni in transport le courier service te endikan ni ba ka online zuar thin te po thei anga chui zuen ni bok Aizawl police te chuan sarkarin khapna thu pe ka chwa te zom theu turin mi puiten nge na halpale halmoi halcho bishing resel na atana chatlo mai ba ka ran volten an thi puichina wangin thu pek te zom chewa police in thu pek an ken ko kunga thopui turin an somani central waime po in sarkar phallo thil halpale halmoi te halo tur le zor lo turin mitin an nge na branch waime shang te po in mani huam chung chewa thei to pa chan le turin nge na vengtina po aurin na le banner mangte in sha ti na hiti chwa ani ba ka social media lama po halpale halmoi tel lova kumthar mang turang en na te siam ani bok Christmas namale kumui thana na halpale halmoi te shang hayu jilava sumpan tak khoi na ani halpale halmoi ko kruhi machine tan te on tak le manikin thoran la bangin machine loram tan hinlo halpale halmoi halwa masikin do ya ka tsya machine shise na photo na sa talo italam namadin ganne de tan de in puchmo de tan ko mai na ka ani ho jo phathna ani Lunglea Mizoram Police Control Board Air Quality Monitoring Station data achangalan dani lunglei borak aletha thokat lunglei borak hi athiang limzong te na rampum hwap din mun 60 microgram per cubic meter noya la oma kumthum kalta data achangalan dani lunglei air quality hi ala pa ngai viawa asan lai berin kumin February thla 38 microgram per cubic meter ani a kumdang zonga chuan 35 microgram per cubic meter noya vek ala oma chuti ralin chat lama pan ve shedani thalai le lo halai in borak abol hlo zwala kumina po January atanga me thlatling khana sang ve hle a lo omlu tukchin ero ani lo June thla atang ero khachwan atlaniam vele dewa Christmas le kumthar wawet po borak abol hlo lawa amero chu kumhlui thla zan lai halpa hal hun lai bik te ero chuan asang ve hle ani andi kumsang ni somni le pani December thla khan lungle khopuya veng lon ber veng laya air quality hi 17 microgram per cubic meter ni in sangni somni pathum December thla khan 18 microgram per cubic meter ni a kumin sangni somni pali December thla hian engzat nge ani angti chu kumhlui thla zana halpale halmoi hallo atangin shathe ani don ani anti Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga pwanani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in te Chanchinthar hi ngai thlak le chhiar the dani a voin chunu dar ni le chanwe Chanchinthar hi pwan le ani ang kumsang ni somni pathuma tanga somni palitang kakum chungin Mizorama ramdanga tanga mi foreign tourists sangthum zaria somret le pali anlozin Directorate of Economics and Statistics in Chadanin India rampone tanga Mizoram rontlo tuzinga United States mi antam bera mi sangkhat zathum somthum le parukani a Australia mi ten dotin zanhi somko pariatan lauzina United Kingdom atangin mi zanhi somni pariatan lauzin bokka ramdanga tanga ronzin dangte chu Japan za somli le pariat Bangladesh za som pakhat Israel somli le pakwa Germany somli le pasare South Korea somli le panga Norway somthum le pasare Canada somthum France sompariat Netherlands pathum khoiram nge shat lo pathum le ramdang tarlan lo atanga ronzin bel khom sangkhat zanga somthum le pakhatte anni
Prime Minister Narendra Modi chuan nimin khan dan chu India namkai shwai to bulpui berani thu soi kumthar January ni somni le paruka India Constitution in kumsom sari le panga atling tur chu thilro pui takani ti a pumodi hian Akashvani program man ki bata thu soin Constitution Day Pauline thil tam takkal pui chun zom zel tur ani thu soya dan pui ne na inzom thei tur big website constitution75.com siamani thu soi bokka man ki bat ngai thletu te no pangle thlai te chu website lo turin soma he website a hian thuma shwai de chiarin video upload the ni a chongsang shanga constitution chiar theina le constitution chungchang zo nate zo the ani asiamani 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए हमारा मार्गदर्शक है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। Chanchinthar Puanti top mai tlang pui Ministry of Home Affairs MHA chuan Mizoram Myanmar ral tlan omte biometric data lak saktura sarkar aron shatir chutun tha thleng pose ni chungin shatir na aron pele ri lo longle khopui bul shangchal kona nimin khan chaka petrol phur plastic burada ka nga mi pani hliamin chakhi kang chene hle Prime Minister Narendra Modi an dan chu India namkai shwai tu bulpui berani thu soi chu tizong chu Chanchinthar